Hello. Với in ni at chuan video karon siam du hi dating tips le relationship chane dan ti chung chang ani a hemi chung chang soi tur hianin te min a foundation na bul thut lam soi te langai a relationship expert kani lawa dating expert kani bok lawa amai ro chu relationship te kalo nei ve to china ka chan te le kabula mi om nai tak tak te po an relationship te min share a kan soi hawa ke ma experience a chang ba ka kalo observe dan mo kalo clear dan a chang a relationship nei dan chani a ka sha te study based research based mo psychologist and neuroscientist to soi tem te po karon da te langa scientific ang zonga kalpui the lai a om te po ke ma zong ron explain ka tung mga chuanin relationship lama mason du ini chuan he video hi itan a chat ka ringa ama se a relationship chung changa mason tum ni lo mo casual relationship nei vel me a enge midang te ne na connection cha nei tum tak tak na nei lo mo khatyang kha I man shi lo we mo I tin lo we mo I pe zong ni lo we mo ani chuan he video hi tan changkai na om lovang he video endu tu tur te chu kum engzat point ni the ma se tun huna hian inuna relationship cha nei idua midang te nen mi pai mo me chai ni emo I kopui tur du tak ineya chumi iton huna chuan ilo tong to po ani thei mo relationship po amsa tan te po achania relationship cha le nget le thu inei du chuan he video hi itan en ngei chi ani ole amasa in dating poi mo zia kan soyang dating hi tu lai chuanin kan la serious to lo kan la lap to a mo la serious tak tak te an oma mishing pure de mishing innocent tak tak te an la oma amai ro chu tun lai a chuanin casual relationships atama hookups te atama I don't judge. Judging hi katilaw. I am the last person to judge. Kaka mi in anti ni chuan anti ni mai andu zong ni tan andu zong ni mai mo mishing kan emotional la mental capacity ai nang vek law mai ro chu tun lai a mi tam tak casual relationships nei te she om ti deep emotional relationship nei du tak tak te an oma tingai na shelo te po an oma mo an mamongoi ngoi an na hian connection thuk tak an mamongoi ngoi ma se nei thei thlot lo mo eng hinge ka ti swal ti inzo rum hian na tham khopa relationship atwang lo te po hi a om thei ani kapal tang nu vek chung chu kapal tang nu vek ani chu chu wan chanin ka shiat zok wang le ka hlo thlina wang ni lovin ka shiat lo ma wanga thil tam tak ka ti swal ka ti dik lo achanga ka inzir na chung achanga ka shiat chu voina tem ka ron share don che uni mo ino chat pui ve takin dating hi apoi mo na chu kan in shiat chian na mo friendship angin lo ngai ta ila kan du zong te kan mamo zong te kan du lo zong te po enge kan ta na chatu le chalo duri kan shibera mo kan ti china ma se achang chuanin midang te kan wa experience achang hian kan du lo zong te he hi ka lo du zong takani hi ti te kan she thar le china ni chu relationship poi mo na anya dating poi mo na anya voi khata relationship thuk taka zwan lu ngal thot te hi thil chaber ani lem lo mo ka ti dan chin an ichu mi fa te chon commitment issues an ne ke ro kha chuanin ka nei ve ngai lem lo ni thok le khata hianin ti han nget tak in relationship a ka om ngal choi thei je lo ma se kha thil chaber lo ni chu no pandai je chuan kan ti swal ve chin mo haulu tuk thil te chu ti swal tur mo ti swal bor tur kan ti swal na changi kan inzir don ani chuan relationship hi hey relationship a ka tang ti te om chin mo toxic relationship a ka tanga mo kai po chu ka choi nu vek
มาเซมีซงแต่ก็ชิลดูเจ้าจู relationship ที่ดูทันนะอันนี้ตัวมันตัวเรนมินติลุยแล้วตัวมันที่ไล่ให้นี่พิสตัวลินมินตินะเฮ relationship อันนี้เงี้ยตัวเรนนี่มินติแล้วชวนดำตั้มตักเสียมมาอีละอาบุลเบราชวนดูทันนะอันนี้อันที่เกมจูเองก็ abusive เลย toxic relationship ป่ะพอมาอีละabusive ตัว toxic ตัวก็เช่นจวนจุดตีคดีกันยินเช่นจวนจุดตีคดีเดียชวนนำกันเสียมจ่าเทชุ่งจวนนินกันละดูตีนานี่มัวชวนนำกันเสียมจ่าจวนกันดูตัวเราตักจวนนินมิชิงที่จูกันมักไหมเองมันมินตั้งเทเรากันดูเราหน้าจวนมัวจูอันนี้ relationship is a choice you have free will มาเสabusive ตัว relationship ไปอีเราออกมาเองนุนนั่นลักที่เฮียแล้วเราว่าชินเจ้าอีทว่าสันเทแล้ววันนี้เราจวนก็เชื่อเราเลยมีดังเตปุยนั่นเตปุยดีลตัวเมียเนี่ยสุดอย่างเนี่ยเรา psychological manipulation emotional manipulation ก็อย่าง in blackmail เวลาวังตัดสวดให้เราค่ะจู it's a choice กันดูจวนกันตัดสวดให้เวกตัวมาให้กันสันให้เราตักก็เราเขาเวลาเฮียนจูมีแต่ค่ะ toxic relationship abusive relationship อีดูแล้วนะ relationship ไปอยู่มันนี่จวนอีกันสันให้เร่งอี choice นี่อีดูทันนะอันนี้ที่กรณีสวยดูนี่relationship ปะกันทิล tolerate ให้จริงๆเองมิชิงเงี้ยกันนี่ที่อธิจังเลยมานี่กันนี่มังไงแล้วอธิหลังจังเลย relationship ปะมี treatment เสด็จอันเป็นเจ้าอีริล้วนที่น้องอีลุยเจแล้วนี่จวนอี partner ค่ะนังมาสุดตัวเจ้าอีพูดเทแล้วฉันก็นังมาเลยนังมาพวกคันอีสุดแล้วมั้งอีมังไงตกแล้วฉันจูเชื่อที่อินริรุนาอินันเสียมเจอ treatment เชลวันเปเจออีลุยเร่งจวนมัวนังมาอินสุดตกแล้วที่นั่นนี่ไหมอี self esteem มันชวักแล้วมัว self love ที่ละทำที่นั่นนี่ไหม self esteem ในชาละ self love ในชาลังจวนมีอิริรุนที่นั่นตาอี boundaries ยามันวันเปิลคันอีกสันหายรวมตีนั่นนี่ละวินอีตัวเร่งละวังเอ็งยังหมดเจนจูอีตัวเร่งอีหันสวยชวดที่พออีเนี่ยมาเสียอันนี้ทักเทละว่าอัน behavior ค่ะอันเบ็ดละตาอันมานี่ปากอันยัง care เทละว่าอีรูตีนัดค่ะพอยันตีเราตีอันลันตีตัวส่วนอีกันสันังอีติดตัวปังค่ะ relationship อมค่ะ choice นี่ดูทันนานี่โอเลยข้างก็รอนสวยด้วยนะฉันจู toxic relationship อมเตก็ชอบเทเราดีแต่ที่เองอังปุอินปุยตุ้มไม่ละอันมานี่อินชวดูแล้วจันอันบุลมีเตอันฉันเตเราสวยเวฟวักตัวนี้ที่จะเราอันมานี่นั้นดูคุณนะเจ้าวันชอบอันชอบเท่าจูวังจันนินจูก็รอนสวยด้วยดูนะฉันจูฮัลโหลที่ดูแต่จริงอ่ะกันขัดยังอังก็รอนสวยตาก toxic relationship อมเตค่ะin เราอมเวีย in relationship สามชัดเทเบสยามินเราอันนี้จวนนินค่ะก็รอนสวยมาสะดูนี่จู disclaimer ตันบักตัวนักรอนสวยตัวดังเขาฮิจู relationship toxic ก็อมตันจวนนินอมจะอมเราไม่ใช่จูวังจวนยาโมอีหุ่นก็เรา save จกนั้นrelationship foundation กันสวยยังประคัดหน้าจวน attraction ที่รอกันอินดูต้นนะเขาออกมาง่ายนี่กันมีดูซงตะกันนี่อันมีดูซงตะกันนี่โมให้factor ไปหมดตะกันยา attraction เจ้าฮีตกเสลังจวนโม relationship foundation นะฮัน problem เสให้กันในระวังกันดูอังซงอ่ะเปียงแต่ในเทละ relationship problem ที่ตั้มโจให้จูระวังกันอินดูมาเสียงตกแล้ววันนี้กันอินมิลแล้ววันนี้ที่อันสวยที่อินเชียงไงอันอินดูลุตุก attraction level สร้างลุตุกมาเสีย compatibility level สร้างแล้วส่วนที่ไงน่าแล้วโม foundation number 1 to attraction โม number 2 to compatibility จูกันอินมิลกัน love language ไอ้นางมังไงน่ะกันดนดูดานเลยมังไงน่ะกันเป็กชัวดานค่ะไอ้อินมิลอีมังไงน่ะเป็กชัวดูดานอี love language ค่ะอีกปุยตานอันมังไงน่ะดนดูดานโม love and accept ดูดานนั่นเอง
in love language ka ti hian give and receive kha ai in exchange kha ai in milangai chu compatibility omzia ni personality in ang lo de utlekin ni pon in love language in anjon incompatible the sorry about that too far te hinge ring de wat lan shin ni ka shelo nge awam zia ka shelo ei vai rama pon ti ve thau ni hi mizoram ang khan mo ta ring de wa zan la ya an tan vak hian tu fanu ma in oi van tan ring em apa ngotang an tingai dau reng reng mei cha hen nga tan ma kan ti lo mi pa bokin khatiang tan ring ka an care chin oh champa chu van tan ring em bla 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 an tia chu van chan ring de wa mi pa te in tan vak khan in mi pa pui te bak in impress lo agay lutuk ole compatibility chung chang lo soi chun zom leila nang ma introverted de ulekini ikopui extroverted de ani pon in la in mil thei mo in love language in anchuan ma se personality in ang lo lutuk khi chu array nu enge thil compromise le sacrifice hian in hial na atam du mo ka ton ve to chuan entirnan introverted te wini chuan in lama hun man dun te khoi lai emoni mun mi pui tam lu tuk lo na hmuna kal dun te khanwa mi lo ti thei ta ni lake visit te hiking te date nights te ikopui extroverted de wala ni chuan party na kal te chante ne na thil ti hau na akal te picnic te midang te ne na om ho de hup na om nuam ti si te po alo ni theya khata khanin ye in hun man dun china khan tuwe mo zok khan lo compromise char ta ula pakhat jok du dan ang khan om deu char ta ula chuanin apakhat jok du dan khanin tlemin lo om tlem deu ta ula mo example la tan introverted deu jok du dan khan lo om char ta ula mo hu in pani kan hun mang tun char ula extroverted jok khan anua itan inwam ti zong ka ti chara ka du na zong ikal ve du lawa ka compromise chara ka sacrifice chara ti in hauna awm thei ni mo chu ta chuanin kha chu nang ma ni in give and take kha chu in patni chunga in relationship chunga khan in siam chato me do na ni compatibility hi personality in ani an lo lamani lo mo love language hi apoi mo zo chuanin number 3 poi mo lutuk number 3 hi practicality mi in kanin mangai lutuk kan in mil lutuk maseng arem theilo mo mangai ne hi alo tok lo ti ansoi in che to ngaim hemi hi ansoi chuan an relationship practicality percentage asang lo ti na ni mai omjia chu geographical location in anglo mo long distance relationship omte po hi practicality atlem ani an nun man dan ni tin an nun man dan kha practicality chu ani me ya khatilaya khanin an ti theya wang ani na wang te po ani theya chung kwa wang te po ani theya hetianga hian in mangai deuh te po a long distance relationship anom thelo wang ten in chen te po om chin mo infidelity te lo om pha chin practicality ina akentel chu stability te mo career te education te until zirdu awanga enge in relationship in du anga in kaltlang pui thelo na te mo na thona awang te an career in a zirdo awanga relationship in omdun thelo te khatyang te kha hwam tel vek practicality chuan chung te po hwam tel vek enge in relationship alo lu thuk twala in pahnia enge in ne te chung ko din dun te lo du ta ula ma seng in chung te la ka chang har sat na lo ta se engwang po in mo engwang po ani the he chu example po ka pelo me ang in chung te khan in ikopui kha an du zong ani lo po ni theya nang ma kha ikopui chung te du zong I lo ni lo po ani theya khanga wang khanin in du deu in mil deu po kha in chen theya nia chu van chuan practicality apoi mo lu tu
in mangai te in mil ringot te po hi alo tok lo ti na ni chu dam chunga in mangai vong te po in nei care lo te po an oma he wang hian ne in mangai peri nei ngai lo te an ti chin na chan kan nunin khoi la ma nge min shwai don kan career in kan zirna in khatiang kha tu pon kan shelok vek si lawa mi van nei te chuan in an sheloka nun tluang tam takan nei ati khan ko pui te nen po hlim takin hunan mang the ma se mission kha chu khatiang kha ani lawa an zirna te an career te khatiang kha engkim an shelok vek the lawa life path ai nang vek lawa ka wang khanin an stability kha an ngai poi mo si an nu na in her dang lam ta ka wanga an mangai per te ne na in ne the lo te khatiang te khamo kha anya mangai na hi atok lo ti te i mangai per hi nei don lo khovela te an ti chin na chan chu relationship foundation karon sei zoi na ani mo lo chin cha reng ula number 1 attraction, number 2 compatibility, number 3 practicality hemi pathum hi relationship chale twanting nei tur chuan percentage sang tak 80% and above vekani chak angai ko puine ni in kara han in zor ro attraction level sang deu compatibility level nyam deu in ni chuan practicality kha i omzia nei lo practicality sang deu pon ni ula incompatibility level kha anyam chuan fights atam don in hauna atam don in nyalna petty deu in nyalna in nei don incompatibility level na nyam chuan chu tiang pokin attraction level sang deu compatibility level sang deu ma se practicality level nyam deu chu in mangai deu in mil deu ni maula in omdun theilo emo in life build dun tur kha heti han I arem thei thlot lo chuan in practicality level percentage kha asang lo chuan enge mu chena in ke dar don tho enge mu chena arem do na chin om don tho lo in nei lui ta ula mo nu panun she om deu emo in chung ko din tur in dream ang in du ang din thelo na te har sat na ti shang hana tla wak ton cheu ni chu avoid the vek ani dating poi mo na ni chu relationship in lu ma initial stages of dating relationship chan tir tak lai khang hun lai khan heng hi atam zok mo avai chu ni kher lawa kan nu na te thil te aron thleng thut ve chin thawa a soilok vek the lawa ma se atlang pui tu hi chu film khurna te mi chik pe na te khatiang ne na enge observe chuan mo mi kan study pe chuan chen khat hi chu rirunat na tam tak hi chu avoid the ni ole dating tips he le khabu le kan ka ja ka tal mi ka zuk en the topics ve mo dating tips lo ti chan don to ila number 1 a chon friendship ani friendship hi poi mo kho me mi chen kha chu ngai zong an nei donin chan ni ma sak du phot te an oma mi chen khat le thung ke mang te mo chan ni to chuan chian achanga thil dang pian chwa tir theim ya lo ang chi kha kan ni le thunga he chu ka chan chu dam chung in ka chan ni don ti ang chi kha kan ya ma se mi chen khat chuan in I chan chatna achangin mangai na I piang se khatiang ang du thu sam jok te po khan omani tiang khop chuan in mi chen khat ta chon friendship a poi mo ama ero chu in chan ti dei du lo chi in ni ani pon in ko pui nen khan mo in ko pui tur nen khan enge mu chena chon friendship in ne angai in ngai zon ngal le rum hi a chaber chin lo a chan chu activity ti dun tur enge mu ni tal in kop char turin ni chuan in nei ve ngai ni enge nyang outdoor activities indoor activities enge games play te a concert and dun te chante ne na kan ti ang ka ngai to na uma ka sei me the o road trip kalti te khatyang te kha poi mo mutual friends nei te po kan mutual friends te po kan hang out pui ve theya friendship circle pa ngai ve tak in relationship ya lama in nei the kha a shi se la poi mo bo ka ni in nu na om char tura in du ton ve chuan nang ma ni khovel shan ve a kha ne ti hian in po lu angai ni zoi in chu friendship poi mo na nia chuan in dot lia chuan love language
ma pon ka soi to love language ya thiam dan ol sam ber chu example la tan tu na hian ka tui hi lo hal em ta se ti lai hanin mi kha chu ta se mo min du deuh tu kha ka tui halu tuk tui min pe ro ti ila o le ti se pangpar bor lian to khamiron pe ta se avan mo em ma se ka tui hala tui ka du a ti le ila o le ti se chauka vakal le se ke moi do min ron pe le se ka tui hal kha a re don lo ni chu ka tui halu tuk na tinge tui min ron ken sak thei lo din thin rim ne win hau ta ila pangpar moi tiu ka pe che a cake nal tiu ka pe bok che a engtinge ka chunga hen ila thin rim thei zo kala ka chung hen inge I du min ti vak vak ta se ti khan in hu thiam lo na ka in kara khan a chuak mei do na ni chu tiang che chu love language ani example la win mang le mei ta ila ke ma hanin enge presence du deuh mo ka kopui kha kabula hun mang se e kabula enge ngoi reng pon thila ti po angai lo a chong reng po angai lo min siring a om po angai lo kabul ve la hen heti han om top se a om ve ti sha ila a presence top kha lo ma mo ta ila mo kha tiang ang mi presence du deuh khani ta ila ka kopui ro chu zin kwal reng mai a manapia nga thil explore du khatya ang hani ta se ka du ang presence tu min pithei don lo ani a na wanga a zin po lo she thiam ta ila a na wanga a zin pya lama ama kha zin nuam ti chi shim lo ni ta se chu po ka kalve thei lo na chi enge moni na wang emo school wang emo ten lo zin ve thei lo ta ila ka du ang khamin pe don lo ni chu ka kopui khan itan ka rin oma engtin ma iril ru nat na turin thil ka tingai lova idu ka ti hlotlin sak che a enge I hlim lo chan ka relationship a hian I hlim lo chan ka shelo ti ta se a soi chu adik ton reng arin oma e a na shade win a thoka a du zong a hobby a du zong mun explore te zin te kha a lo ti ta e engma ti swal chu anei lo tak tak ani ma se ke chon ka mamo chu kabul ve la om se presence min pe se mo thil man ke la chuanin tan ka hnial thei ni ila ka chang ka phut atlem em a kabul nai om chau ka phuta thil man to deu po ka ngen ngai lova ti in kan in how don ani a love language le ka love language kha a in an lo chuan mo thil haute langa po khanin misunderstanding lian ta ka om thea chu wan chuan love language in an hi poi mo lu tu chuanin mission kha chu materialistic de bon lo ni ta mo an kopui te la ka chang poisa te thom no te thil man to tak tak don du te an lo om ta ni kha ang me cha khanin mi pa sentimental deu enge an kopui te ta na dinner te siama in chung te arrange kwal ve ka trinket lights te nen mo an movie and don tur te pic thapa an in dun tur wine te a chachi lo le saka romantic dinner at home khatya ang setting sentimental deu evening romantic deu an man dun tur kha khatya ang ti chi mi pa kha me che materialistic te win tong ta se I appreciate angem ai enanga hei chu bare minimum ati sakton a chan chu thil man to deu a chop chwa sak lawa mechia ina love language anga angai thil man to deuh te mun man to deuh te poisa te apek lo chuan khanu tan khanin a kopui khan eng anga effort na sa le romantic po kha ama a chop ma se angai hlu don lo love language hi apoi mo lu tu lo appreciate lo ta se mi pa tan zon a ri ro na thla kam tu ro a effort to swa tak me mewa mechia nen khan mo ko puinen khan romantic dinner ina khan enge nei dun khala chak ve mem ta mo me cha kan haulo ti sak em se mi pa ta jon arilum na thak lo na ni amai ro chu mi pa materialistic de mo sentimental lo de khan in chu nu chu tong ta se anin mil don nu tuk a chan chu effort pek wak ngai lewin mo la wakalanga back of a leanga florist ta changin pangpara order anga adule cash te
pe anga engwak ma effort te pe ka ngai lo mo anei na tin miawa khatyang kha love language ni bok chan kha mi chetan po khanin effort te pe le pek lo kha nom cha nei don lo aduanga don miao chuan a sentimentality khan value nei ve lo ani chu wang chuanin mei chia te po materialistic de win ni chuanin mi pa enge deep connection du ti in chat mei chia mangai dua mei chia emotional connection nei pui du chi ani ti in chat chu an ngai zon cheu pon nol mak ro apoi lo an ruin tin na sakai chuan a chhajok chuanin mi pa po mei chia nen emotional connection in nei du a mei chia duat chi sum le pa ya vur lampang ni lovin an emotional needs te khatyang ang fulfill sak thei mo mi pa hi mei chia emotional needs fulfill sak thei an tam lawanya mei chia te ril run na ma tak an ni ti shethiam mei chia hi do thei tak an ni a nem de wangin lang ma se do thei tak kan ni a amai ro chu mangai na a dom ngai khatyang ang kan ni ti shethiam tu mi pa kha ini chuan mei chia materialistic teu ngai zon tlat lo tur iril ru ana me meang ril ru na de win in siamanga omzia omlo engang pon chai na win ti ton ve ni pon mo in attraction level lo sang ve ni pon incompatible don chuang lo ole chuan red flags kan lo soyang attraction level la sang lu tuk awanga red flags mu mai hi mo in mu renga shat lo ter em mo poi lo a chavele me ang ti hi a poi lu tuk a big takin addiction abuse le anger issues khatyang chung chang a khan thin chelu tuk kut ram box si ni ti sha chu sha thiam tum tat lo tur me che chen khat enge special power ne amo in ti mi pa an chung te pon ti ngai na an sha to lo enge hi chu mi thiam ten en kol chi ani ti ngoi mo an background a chalo ti in sha ta wanga in khongai tat te kha omzia a omlo kut an thak chewa she om de win an siam chewa ti khan in chan ten mu she oman ti cheu a khang kha atira in shelok vek turo addiction problem ne ti in shelok vek kha in siam that the in rin chin lo tur me che tam tak khan in ti chin mi pa damdoi khoi chin zu te po in na sa nun chi ri vek khopa rui thei thil khoi te po engtin tin e moni hian chuan nam hi in siam sakwa china kha me che tam tak kha in simangai o mi patam zok hi chu en ro u mei chia hi an du lo dan ang zonga an om chuanin chuan na man siam sak ngai lo mi pa hi chu mei chia ne na kanin an lo na ania khongai na an nei lo ani lowa ma se mi pa chu boundary se tan thiam lu tuk mei chia chu an ta na chalo po an khongai ti khan khongai na achang atira an du mya lo po an khongai na achang mi te an mangai chopa khongai na achang mangai na te apyang theya mei chia chu hetlaya hian film khurangai red flag in hu chuan atira changin kha ngai poi mo tur chuan nam siam sak lo tur mu lo der lo tur hi mi pa hi chu ma sia zo ka nga an lan chin te po anya mei cha tam tak poi mi pa hi chu an ma an sial kan ti chin na chan chu an tan chuan khongai na changin mangai na piang ve mai lo chu mi pa te la ka changa kan zir tur ani chuanin mi pa chen khat manipulative lut tuk te hianin mei chia in mi khongai na kan nga ti an sia a mi kan khongai na mangin mi manipulate an tum chin chu wan chan easy target lo ni so mangai na dik tak in du chuan in film khurangai mi khongai thei lo wang ani lo empathy in nei lo wang po ni lovin mo nangma ni ta na chalo ti in sha chu in thiar film san hun shero in thiar film san na chang shero in nu nan ti buaya an ti she om tak ma in nu pa te ni to afa te in nei to nu a phei chuanin kalsan kha har le zwal do na chu wan chan in date tirin red flag in hu mal chuan ta khanin ti top tum tur mei chia tu ma hian mi pa siam that theina super power kan nei lo mi pa te hi no te angan ni lo no pang angan ni lo puitling an ni
an mani in tu thluk na an siam the an chat du huna chuan an mani in an thamai khoi lai mi meichia an mani mangai deuh tu emoni in an siam that khan ngai lo reng reng tin meichia ina an siam that thei po an ni heklo an mani du thu in an in siam that thei love bombing chungchang love bombing hi chu avoidant ho special technique ania relationship tir lama inge indu thu samang de mi anom te an rin theinan chewa in shat du ang hlir an soite gifts te an pek chewa inge a relationship a omdu thu te an shil vel chew khatyang te kha love bombing chi khatania chuanin indu let ve ti an she cha tuna chuan an board to effort an pe to la chan chu indu let to ti an sha an tan challenge ini to lo mystery ini to lo heng ti shin ho hi mangai na tak tak an du lova mangai na tak tak nei theina connection siam an tum bok heklo khang ho laka khan in film khurdon nya mi pa zong zong an ni lawanya mi pachen khat atira an du em che a nu loka in ngai zong chan tir ve chawa thani tla thum nu an mi zero in change leng hal chuanin atira an om dan kha an effort thei sang berania abak chu an thei to lo aya thu kan nu thei to lo aya effort tam an pi thei to lo ti na nya she om ti de vin lung oil na te ti lana pusha riruna na te ti lana khatyang anga ti kwal chi an ni lo asot to don lo ghosting che ima ba iril ru an tina ti kha anin shelo ani lo an shereng mo idu let ve ti an sha chia khanin an kalsan che chuan iril ru na don ti an sha a ma se an mi zia an thak tho tho wa chan chu hei hi nangma chung chang ani lo an mani zo ka ni an mani le relationship a an lu thuk thei to ka ni kha ai thu kha an lu thei lo in biak chan tir emo in te chan tira effort and pek chin te nangman i du thei na na an ron in show up dan te kha ingai to le tanga me cha phei chu iril ron na don atirin heti hya na omsia atirin karin the dan durin na oma ka trust earna in tianga inril ron na don khang mi pa te kha kalsan ro indu anga thuk relationship a oman thei lo wangania mo nang ma khanin enge muni thil dik lo a om ti na ani lo an notice che anga mangai na thuk zog idu ti an sense chuan khalai chia khanin an mi zia in thakang a chan chu deep connection ne an thei lo ti na ni an swal vel wang ni da min mo an swal la an le ra chu ti khati ti lampang po ni lo deep connection ne an thei lo ti na ania nang ma ne in kop to lo nuwa midang de na in kop nu pon deep connection ne an thei thut ton lo khati khan mi che sang bula atir thathum vel nuam deuh ang khanin an va kwal char charanga mangai tak tak theina an du huna chau chuta chau chuanin relationship dik tak thathum vel chau mi ne na indu dewa om ni lo mo dam chunga hun man pui tur khatyang ang kha an nei ve theyang mi ne na connection thuk tak nei hi thil ti na me ani lo mo mi va love bomb ma re lo te hlim de wo om ringot kha connection thuk tak nei dan ani lo ti an accept an mani le an mani in change du na om huna chawan she thei tu man an siam she thei lo kema polut ma se ka kha chu sia la bible voi thum po char thwang ma se re don lo kha ka chu fearful avoidant dan ni phei chuanin it just gets worse only wow khang kha ka tip sun pek thei te chu ania chon thil poi mo le de opakhat chu mo khatyang ang avoidant ten an run love bomb chewa atira chade win indu ang ice cream flavor ten sin sia thap an surprise vel chewa it's so romantic right nge ikal du na mun isoite an lo chin sia thap de turin lo shwai che it seems so genuine
midang terin le harsa ti na fek khopin ka tikhan avoidant habula han experience nei the nya mase mi mi ne na mangai na dik tak mo connection deep tak an nei the lau di kha shat sak ula nang ma ni taksa khanin hormones release tir dan an thiam chu zong chu an love bombing tactic khanin nang ma ni effect dan che u chu dopamine effect te anei tira mo in taksa khan hormone chi kha dopamine te release tira achang chuan serotonin te release tira emotional manipulation thiam de wan ni chuan oxytocin love hormone kan ti mo love hormone ti chuak tak tak tur hi chuanin deep bond nei an thei lova mo dopamine te chu drugs te pon a stimulate the drugs ti awang te pon dopamine nei thei reng chu wan chuanin mangai na tak tak ani lo ti sha ula chu wan chuanin mangai na te holo ula relationship om te hlau pha lo ula anni ne na interaction in nei chung zong anni ne na tharei lo te in lo ni ve chung zong atira hlim de wa inom kha mangai na ani lo ti sha ula khatyang ang in taksa dopamine effect an nei ti rang che kha chu mi chen khat tan chuanin movie inge sex scene en lai an hlim deuh ang te mo heroin a in chi wang te heroin a in chi wang hi te khin na na mana chaka te na chan chu atira attention chadewin an pek lai chewa inge andu tak tak cheu amo in ti laia in taksa hlim deuh inom lai khanin dopamine chu in taksa khanin aron in release chuak ta chuanin an mangai na an affection show ti kha a genuine si lawa an du tu huna tianin an rele thut thuta an du du huna inge an bo thut thuta khata chia khan mo drugs addicted inge withdrawal an kalang hian withdrawal an nei ang hian so number 40 te mo example la tan damdoi ti tur nei lawa a suffera chu ti khati an ti shin kha khati an cha kan in taksa kha omani number 40 10 damdoi ti tur nei lawa an suffera physical symptom she om deu deu an nei ang khop khan om lo ma ula in nervous system kha ti hian omani he ti han kal tu ni ta se in nervous system kha mo dan kan nervous system chu ti han om chhauta tilaya hianin kan nerve cell information hi ti han heta kan brain center atang hian tian a chuk chho reng ta ni kha in nervous system kha in taksa hormones happy hormones in release like han lim em ta se rong pink te gold te khati khan color angin mo local chho ta se akal dan te po khati hian sep ta se an du huna an in pull back san le cheu khan ti hian a oma red zone a thina nei chu in nervous system kha chu drug addict ten drugs ti tur an nei lawa withdrawals and go through nen khanin adang lamna atam lo hetiang ang mi love bomb shin te anu akal san le me chin te hi an lo in film kurdonya shachan an harbok atirin mi in de tura an som chhuat cheute khang hun lai te khan in hong vak su hetiang hi pum pelin du chuan number 1 in dating history shil vak su an ma ni nen inin ton hmalokin mi in ril ru an tina ti an sha chuan invulnerable lai ti an sha ta hetiang mi hi ton fu pal chuan invulnerable lai kha advantage la kan tum nge yang invulnerable lai taka nangma ihliam lai tidam tu chan chuak tu cheni kha nuaman ti don tu thil hote te poina ti hlim don che thil hote te po in an mani kha nai tir don che ron thil hote te ron ti se iril runa tidam tu an ni wang khanin itaksa khanin mishing safe angin
acknowledge the nervous system khanin effect an nei the dan iril runa lai tidam tu amoi ti tla chuan ti han o samde wini ring the chu wan chanin iril runat lai taka mi in an ron hnai tuaw che in lo in hong vak su film khur ro mi pat mei chat na man pui phei chu ti reng su iril runa turin iril runa sa tor ren kha aya na le chhawng be dong vek khopa na turin I in set up ti na nang ma le nang ma kha chu wan chuan film khur takin iril runa kha mi ti dam tir tum su iril ro lo na viawa inuna hun har stak ikal tang lai ani pon imirin zong ngoi te iril ru nakina ti natnan advantage an mang don lo che ti isha chian chau kha in hnem tir ro ibul na ya om tir la in hong ro chung ho bula chau chuan bi takin mei cha ini pe chan mi pa nang master chu te tu che ti isha ren kha iril ru nat lai ibula hun man hnem tir su mi pat mei cha na pe chu man pui reng su chu nulate uluk taka advice ka pek che on chu ole mi pale mei cha in kan taksa in mo kan taksa chemical in hormones are released dan le love kan register dan in ang lauti kha sha ula mi inin sha thiam tir na sat po le in chunga intention chan nei lawani chuan in real root nat natur weapon manwa an nei cha ti na ni mai chu wan chan tu ne na nge i real nat na le I shi om na I share kha I film khur don ya chuan mi pa reng enga ma a mi pat mei chia na man pui tum ru ngal ringot chu tlan siat san wang ro mi pat mei chiat na thil haula me enga ngai shim hi chu hlau tur mi pat mei chiat na la serious lo tu tuk te hian hlawom engi mo china chuanin a thun lai te a oma a mai ro chu an kum te I enanga tleman no pangchia lu tuk to lo mi pat mei chiat na chungchang sha thiam to turan ni ti sha chan de wan ni phei chuan mo mi pat mei chiat na boy pui lu tuk lom lu tuk le enge khatya anglam pang nang ma changa be se ngal chong an ni chuanin I soulmate ani lo ti kha accept to pro mi patam tak chu meichia an mangai tak in mi pat meichia na an pressure ngai lawa an expect vak ngai lo bok meichia an mangai tak chuanin khatyang angjong khan an thir bik lo meichia an mangai tak chuanin mangai na mit atanga en chuan mi pa te hian meichia te hi an hmu ve the an tan chuanin nge beauty te sex appeal te apoi mol tuk meichia ni na attraction nei turin meichia chuanin mi pa te an nung chang tha kan ti wang te an mi zia kan du wang ten enge an mel thadeu lo po ke chu apa ka ti ke chu a fel ka ti a zai dam ka ti a taima boxya a rin tlak boxya ani chu chung ko din pui chi ti in mo an looks te thengil thak kopin mi pa te hi ti ha an character ten kan la thlir the mi pa chuan an thei ve mya lo nia atang pui thu in thei an lo om mo looks care lo de wan lo om ani pon an wang via wang tlang pui thu in mi pa hi chuan in me cha hi ingem looks mo male te pian te aesthetic te tyang te kha meichia a hi chuan an ngai poi mo jok chin chu tiang ani rual chuan meichia an hmangai tak an eat zong ni lo mo an du tak hi chu eat na thin lung nen an en ring big ngai lo bai na hmangai tak che ni chuanin enga ma in mi pat meichia na man pui ringo che atum lowang ti kha shedonia chuanin nu thloi ten in lo en ani chuan mo fanei to te nu thloi te in lo en ani chuan mi in fanei to ini wang nu thloi ini wang ringo ta mi pat meichia na an lo zuam che ani chuan khatyang mihring ka kalsan wang fangang che mi mol thuak thol tu ka ni ti kha
kalau silang che eng anga le khathiam eng anga mi hausa fa pa eng anga kaushan de khotlanga in mang mi te nan za le fel mel po ni ma se ilaka kan a true color se show ang nu thoi ni wanga fai nei to awanga khatyanga du du a mi pat mei chiat na ron be se ringot thei kha ani lo reng reng tu falu bok nge ini ti mak mak ro za reng reng su lau reng reng su khwa jong takania nu thoi te mi in he tyang anga an lo zuam shin hi a mol thak ka tilu tu ka mi pat mei chiat na hi chu mi patni in kara mo mi patni in du ton in mangai ton te in kara thleng turania an in mangai na achanga ron piang chuak turania intimacy hi chu enge mi pat mei chiat na ani rwal rwalin intimacy a last step angania intimacy kan soi hianin enge kan mel te kan taksa te kan ti sa te pia lama kan ril ru te kan thin lung te kan chat lo na le kan tlin lo na lai thlenga kan in hmu saka kan in poma engma in judge na le nge in eat sik na te in el na te in thin shik na te om lawa keima ni kan ni ang thlapa mi pa le mei chia kan in poma ti tak zetin tu zo ka ma enge asang zok le atlem zok om lovin mangai na che asang zok min mangai na atlem zok ti om lovin in lungrwal taka kan chat na le kan chat lo na lai te kan in hmu saka kan in pom ton ve hian intimacy tak tak chu alo piang ani chelo in ti ton awanga amonga nal ka ti ve la wanga khatyanga mi pat mei chana lo man me tur ani lo ti na ni chu in nu le pa ten sex education chungchang an lo shil vak lo che u ni pon ka thu soi hi in lo ngai thla ni chuanin atak vek ani ti kha in pom tup don ya in accept up don ya chu ole khang zong kha tun chum video ka ron soi thei chu ni se nge soi mai ka nem ka shelo ka soi tui du tu ka mo acha in ti chuanin nge in chan te pu en ve tur te khan lo shil ula in du le twitter te min lo tweet ula ig te min lo dm ula adang soi mai emo adang soi bel tura minun request du in nei chuanin twitter emo ig in lo soi mai don ya in lo thlir wangin kalom lu tu ke bye bye